सारा आसाम नाङैनो जुब जुब अखा हानायजों दैनि लोमसावनाय बेनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों गंसे गलायाव दैबाना लोमसावनायजों मासे अजगर जिबौआ गंसे गलायाव हाबना थादों दैबानाजों लोमसाव जानानै बाक्सा जिल्ला उत्तर कछनि रामसामलाय मुंनि सासे बेदर गोदानानै फानग्रानि गलायाव मासे फिसा अजगर जिबौआ हाबना थानायजों लोगोसे बे जिबौआ गलादारनि मानै दाउ आरो मानै हांसोखौ जादों आरो मानै दाउखौबो बुथारबावदों गलादारा जाथायनि सायाव मोनथिनो मोननानै हाग्रा बिफान आरो ओनसोलनि एनजिअनो खौरां होयो खौरां मोननानै जायगायावनो थानाय एसएसबीनि मददजों हाग्रा बिफान आरो एनजिअनि सोद्रोमाफोरा गला सिंनिफ्राय जिबौखौ हमना बरननाय जादों मख'जाथावदि दैजों बोहैबोनाय अजगर जिबौआ गलायाव हाबफैनायखौ ओनसोल नाङैनो गोमोनाय फोरमायदों আমাৰ যেটো উত্তৰ কছি ফৰেষ্ট হেৰি আছে এলেকা আছে তাত নেৰা নেপৰা বৰষুণৰ ফলত আজি সব ফালে পানী হৈ গৈছে এই পানীৰ হেৰিত ফুটত তেওঁলোকে উঠি আহি পেলাই আমাৰ উত্তৰ কছি গাঁৱৰে এজন দোকানী তেখেতে দোকান কৰে মাংসৰ দোকান কৰে আৰু তেখেতৰ দোকানত এই অজগৰটোৱে মানে দোকানৰ ভিতৰত সোমাই তেখেতৰ মুৰ্গী আৰু হাঁহ খায় তেওঁ মুৰ্গী দুটা খাইছে আৰু হাঁহ মানে দুটা মাৰিছে আৰু মুৰ্গী দুই তিনিটা মাৰিছে গতিকে তাত গৈ আমি ৰাতিপুৱা দেখিলোঁ যে তেখেতৰ দোকানৰ ভিতৰত অজগৰটো হাঁহ খাই আছে গতিকে আমি তেখেতৰ ঘৰত গৈ আমি অজগৰটো এছএছবি আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ফৰেষ্টৰ বা আমাৰ উত্তৰ কছি বন শিবিৰে আমি সাপটো কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু এতিয়া সাপটো লৈ গৈ আমি আমাৰ যিটো নেকি মানে ভূটান চকী আমাৰ কি ভূটান চকীৰ ওচৰত নহয়তো আমি চকীত আমি এৰি দিমগৈ গতিকে আমি এৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া সাজু হৈছোঁ আমি অজগৰটো লৈ গৈ তাত এৰি দিমগৈ মানুহৰ মাজত মানে নেদেখা বস্তু তাত তেখেতসকলে চাইছে আতংক মাৰা বলা এনেকুৱা বস্তু নাই তেখেতসকলে অলপ বেয়া পাইছে কি বেয়া মানে আৰু হাঁহ খাইছে তেখেতে অলপ বেয়া পাবই এইকেইদিনটো বহুত সাপ অকল হয় এইটোৱে প্ৰব্লেম যে বৰষুণৰ ফলত তেওঁলোকে পানীত উটি আহি পেলাই আমাৰ নামনিলৈকে আহিছে নামনিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে ভকতে হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত সোমাইছে কাৰোবাৰ বস্তিত গৈছে ঠিক এনেকৈ গৈছে এইখিনিয়ে मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11:50 निफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन